Nhar il-ġimgħa waqt il-programm Xarabank, il-Ministru Tonio Fenech u s-Segretarju Parlamentari Clyde Puli baqgħu jisqgħu li mhux vera li l-Gvern Nazzjonalista naqas l-istipendji. Kont student taħt Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru u niftakar Lawrence Gonzi li inaqqas li l-istipendji. Vera xejn. Naqqas li l-istipendji li Lawrence Gonzi. Vera xejn. Kienu. Vera xejn. Qatt ma naqqas l-istipendji. Iżda dawk li fl-2005 kienu fl-ewwel sena fl-università bdew jieħdu 84 euro fix-xahar stipendju minflok il-126 euro. Tnaqqis ta' 42 euro fix-xahar. U bħala smart card l-istudenti bdew jingħataw 470 euro minflok id-940 euro. Tnaqqis min-nofs. Iżda meta kien iffaċċjat mill-kandidat Laburista Ian Borg illi Lawrence Gonzi kien l-aħħar Prim Ministru li naqqas l-istipendji, Clyde Puli baqa' jiġħad dan. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien l-aħħar Prim Ministru illi naqqas l-istipendji. Vera xejn. Bejn Joseph Muscat u Lawrence Gonzi, l-unika wieħed li naqqas l-istipendji kien Lawrence Gonzi. Kien il-Prim Ministru stess li konferma li gvern immexxi minnu naqqas l-istipendji tal-istudenti. Meta darba li xi ħadd kien nipperswadini, kont diġà Prim Ministru, xi ħadd tipperswadini li kellna biżejjed nurses. U fuq dik id-deċiżjoni ċaqlaqna l-istipendju aħna u baxxejnieh. Iżda minkejja dan il-Ministru Tonio Fenech baqa' jinsisti illi mhux veru. ċirka u menu. Ekku xejn. Da qabel l-elezzjoni tal-2008. L-aħħar Prim Ministru. L-aħħar Prim Ministru illi naqqas l-istipendji Lawrence Gonzi. Fl-istess waqt Ian Borg fakkar li anka l-ex-president tal-KSU Karl Grech kien qal l-istipendji kienu tnaqsu taħt Lawrence Gonzi. Karl Grech li kien president tal-KSU u stess ammetta ftit ta' xurilu meta kien għadu president tal-KSU li iva Lawrence Gonzi kien l-aħħar Prim Ministru naqqas l-istipendji. F'komment li tal il-One News l-ex-president tal-KSU Karl Grech kien ikkonferma illi l-istipendji naqsu fi żmien gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Tista' tgħidli meta l-aħħar li tnaqqas l-istipendju għall-istudenti? Jidhirli li tnaqqas 2005, I think. Intant, gvern ġdid fil-manifest elettorali qiegħed jipproponi li jsaħħaħ l-istipendju u dawn se jibdew jiżdiedu skont il-kumpens tal-logħli tal-ħajja prorata. Gvern ġdid qed jipproponi li jżid ukoll għajnuna supplementari mal-istipendju lil dawk l-istudenti li jkunu ġejjin minn familji bi dħul baxx.